Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum shibenta banwan ra ya ka khoi ka suba ka badairu shibenta jong ka jingko jingkhia ki accredited social health activist jong ka ribhoi ha ka arp khandai tre risau ar hajar fuar ki lami shkhmat banya shibenta da ka jingban khoi ya ki saudong saukun jong ka shnong nong po bat kum juru ka surak ba kum ka nuksa ban hikai sha ki ba ya ka jingle khoi ba ban kiar na ka jingbrat pathar ya ki jabo jaban ha ka ni ka jingban khoi ya ka shnong nong po la ya shibenta da ki asha na ka lenga them ribhoi ki ba ki nongshong dukan hapo ka jingalam jong ka president ka kong Herisia Lingdo u advisor u ba plela tiuso ka president jong ka Meghalaya Asha Workers Union ka kong Merajun Marsing kat ba ki Asha kidang bun kam banta mi ki jabo jaban u MLA jong ka nongpo constituency u ba Meral Bonds aim bat ki MDC ba kantop yo ba Balajit Rani ba Charles Marngar lawan Aiman si Miyaki hakabala sengran lang daw District Health and Medical Officer ka Ribhoi District u Dr. P. Kharnari bat kiwe. Itu pada jimat jingkia kaya derengkat berketuan ke subah. Kuni asa pidor sisa kebentar ke bakrong untuk bentar belia kuat dan yang berhikaya ke senang kata yang tiga kuni tiga ini tensan di badan apa ke senang kata di jongki. Semua telah beri iba mentara sini pilak ni sakmat banten iba bantu mu kibru kita bersentuh yang berjingkot. Nama kita berbentar dengan berjingkot jingkia. Kembali kita berjingkot jingkia ketika sebab hal jingkim jongki beriu. Kalau beriu memberi berdiri kita syukur ki bentar di pengongsan. Kesin pareng di section of society di bentar jong ke imlang salah. Kilong kumi kidei kibala pun kibala thar kibala pun he pensan lagi kumne kumbangilong. Kidei kilong kumi kiru bentu. Kibala fi represent. Ki Asha worker, ki Anganwadi worker, kidei kibala dedicate yala rejong kaji im na ka bentar ka service ya kene kadong kathai dari kita sendiri ki Asha ngitit ki kum ki wei le ki benta ke badam ke benta ka khau ba na ka benta kot ka ngaju ong bi kene na ka por se ka por bo ki kilong ka jingking ya ka tnak ka kot ka khia ban ban poi se pa ba abang ong ka jingking telah suku kadang-kadang ka wa Abang-kadang ke jingking gemut bah subjai ni orang kam si siliang. Lepas tak laram dan jingking ke kata Bandang berjegi telah boy si siliang bandang berjegi telah sakut. Mulai. Jadi mungkin kibalong kum ke jingking to bridge the gap between the health system and the public alike. Jadi kita tu bentar kau tahu. Pendap ya katu ke jaga. Tapi tengkam tam hagi diri ini macam ni. Ki kam kibal ki juga. But habang ipit niya nalade nga jauh tuman. Habang ipit niya the service di jumpi.
ia ki adi por covid din naik kan ilong sipai por covid paro na iset selung haying ki asya giding bentong ni gidong nikmat rai balai basau bingwan ni hari hapan ya terus ni setain di bentong yang mopi anggan di waka gidong nikmat rai balai basau bingwan hab ya mare we snong penyerap pendian kege kita sabe rukuntahi saktim rukuntahi khang ni snong di thau ko por de mopi dan ku gesti penyera